Tuh gua dibilang jelek, belum tahu aja dia. Kadang. Lah, bodoh amat. Inti. Lah, bodoh amat lah, mau dibilang jelek kayak ganteng kayak intinya mah kayak kata emak gua. Dek. Siap. Kata emak gua mah beli Ya. beli bang, Siapa? beli kopi. Amin. Biasanya ngopi. Salah. Bang, beli kopi satu. Amin. Tumben ngopi, Min. Iya, Udah lama ji langsung. Lama banget. Kopi aja dah, Bang. Bosan nyusu terus. Kenalan, Gimana? Action. Lama banget tukang kopi. Masya Allah. Lupa apa ya? Lama banget ya. Lupa ngomong apa ya? Lu yang lagi ngapain? Nyuri lu ya? Buset nyuri. Gua aduh. Berikan dia langsung. Bujuk buset. Nyari sempak bisa. Haji Muhyiddin. Mas Jidil tok nyanyi tok Mas Jidil tok Mas Kang Amin misalnya Mas Jidil Lirikannya yang bikin baper. Imajin perannya jadi peran babu. Main nama jadi peran beragaju mah bisanya. Cuma tiga repe. Hese. Mantap, cegeda asup. Mantap, asup. Pokoknya mah aya mantap. Pas mantap iya asup. Nanya cewek. Oh, enak itu pas ngomong mantap. Boleh enggak itu cewek. Pokoknya mah mantap dan aing mah mantap. Lah, Gitu. Nah gitu. Iya. Jangan lama-lama. Aduh, ai mah ieu bae amun coba jajan sekali. Bisa dicepatkan enggak? Bisa.